Barchaga salom do'stlar, mening kanalimga xush keldingizlar. Sizlarмен birga bugun men Sog'diyana do'stlar. Короче, videoning boshlaridan oldin like, подписка bosib o'tmaymiz. Конечно, bosamiz. Sonramen do'stlar, men videoni boshlab oldim. Qayerda yursiz desangizlar, men bilasizlar, mamam TND degan kompaniyaga kirgan. Jangani sol kompaniyaning zatlari endi mening bo'ynimda. Sonra üyelerini tapıstav üçün, yani tapsırı üçün yoldaman, ketyaptırman. Sonra üyelerini tapsırıp, so'sin uyga bir-iki mayda ishli zatlar olib qaytatim bo'laman qaytadan. So'laycha endi ko'ringizlar. Sizlarga aytayim bir sun'isim bor. O'sha yedan keyin aytatim bo'laman. Do'stlar, mening sabrim yetgan yo'q. Shuning uchun men sizlarga hozir aytayin. Короче, bilasizlar, mamam TND degan kompaniyada жұмыс жасаватыр. Сол TND degan kompaniyada sizlar de жұмыс жасасаңыздар болады. Яғни оның үшін TikTok аккаунт, және де telefon номерді жазып қалдырамын. Сол жерге өтіп, барлығына үйренесіздер. Немесе өздеріңіз заказ жасасаңыздар болады. Мамам барлығын үйретеді. Егер сол TND компаниясы сіздер жұмыс жасауларыңыз келсе, мамам барлығын үйретеді. Немесе өзі заказ жасап беруі де мүмкін. Короче, TikTok'ы мына жерде и номерінде жазып қалдырамын. Сол жерге өтіп, әрине сіздер де солай жұмыс жасасаңыздар болады. Давайте қызыққандар болса, әрине өтіп көріңіздер. Өте товарлары бірақ качестволары айта алмаймын достар, бомба. Егер білсеңіздер, менің бетімде угрилар көптеу еді. И сол угриларды қараңыздар қалай кеткен, көрініп тұр ма? Мен сіздерге түсіріп едім ғой. Короче, мен не түсіріп жатырмын қазір? До и после түсіріп жатырмын. Соны әрине қоятын боламын. Бетім қалай жақсарғаны, қалай әдем болғаны, барлығы сол TND компаниясынан болып отыр достар. Соның үшін сіздер жасап көріңіздер. Өте качестволы әдем. Ал достар, короче, бізде төртеуміз-ақ, яғни әпкем, екі інім, төртеуміз-ақ басқа барлығы Өзбекстанға қайтып кетіп қалды. Яғни енді алдында бірінші әпкемнің тойы болған болса, бүгін екінші әпкемнің тойы, яғни 20 күні сол әпкемнің, ал сол менің әкемнің сіңлісінің екі қызы да ұзалып кетіп жатыр. Яғни 20 күні бір қыз, 25 күні бір қызы ұзалып кетіп жатыр. Сол үшін достар, тағы да кетті мамамдар. Барлығы бүгін де біз төртеуміз-ақ қалдық үйде, да ешкім қалмады достар. Солай. Нормально қызық өтіп жатыр, бірақ күніміз төртеуміздікі. Бірақ мамамдар болмаса бір ішің біртүрлі болып қалды достар. Қазір мен тамақ не істеп жейміз солай. Бірақ бәрібір үйде бір үлкен адам болмаса біртүрлі болады екен. Білмеймін, менің бір сезімім біртүрлі болып жатыр. Короче, солай. Уже ертең келеді, бірақ күтіп жатыр мен мамамды, сағынып кеттім достар. Солай. Шашымның май шығып жатыр, жуынуым керек. Уже біз мектептен демалысқа шықтық. Бірінші тоқсан таусылды. Екінші тоқсанға ораламыз достар. Бірақ мен осы жылдың соңында, 2026 жылы сол Өзбекстанға барамын. Біздің неміз болып достар. Есіне шығып жатыр, короче, есіне шығып жатыр, есіме түскен айтам. Короче, солай. 2026 сол май, июн, июль айларында сол жаққа барам, яғни сол жақта оқимын. Маған өте қызықты. Сол күнді күтіп жатырмын, турасын айтсам. Мейлі. Атам келді достар, сонымен дүкенге кетіп жатыр, заттар алуға. Мен колбаса достар, әрине халал. Қояқ, неге мен халдеге ашып алып түсіріп жатырмын, мына жерде светі жанып тұрған жоқ достар. Мына жерде қуырылып жатыр, мына макарон, короче, тамағымыз. Короче, қараңғы мына жерде достар. Болды достар. Мына жерде светі жанмай жатыр вообще. Мына жерде атам келді. Мына тапчика.
Endi ko'r. On 9 kun. Do'stlar, endi men zavtrakka tamoqlanyapman. Soat 10dan 10:30 bo'ldi do'stlar. Men endi turdim, endi zavtrakdan oldim. Hozir ko'chaga chiqatim bo'lamiz birga. Ya'ni prokatga ko'ylak olaman. Ertaga festival bor, so'g'an bir ikki qiz chiqib, men prokatga ko'ylak olib ketib bo'lamiz. Ertaga festival qilib o'tganim arena ko'rsataman. Mana bizga qo'rilayotgan kolbasalar. Damda gazdan jirdi taq bor, so'g'ani solib qo'ratim. Ko'z vashi qunayapti do'stlar. Do'stlar, bizning yo'llarga asfalt soati rashi. Остановкада turib. Alem to'xtab. Suyuqishtingga taslaydi, qo'shdan taslaydi. Mesela. Seni kutib o'tirib. Tishini qara. Tishing. Parloq tushib qoldi. Короче, do'stlar. Biz bardik. Nega atrit prokat ko'ylakka bardik, ko'rdingizlar. Barsak odam yo'q, ko'chib ketgan boshqa yoqqa. Ну, do'stlar, so'ming ko'ylakni olmay qaytib kelib, keyin tunda keladi ekan, so'ng kezde boramiz balde. Taksidan savaraman, tushunmay o'tirdim, короче, do'stlar. Mayli. Solay bo'ldi. Men ertaga festival nega bilmaymiz. Nega? Bir yaxshi tamam bilasizmi? Bizning ko'chaga asfalt soati do'stlar. No. Aytib. Da tunda borib, sonra alsaq kerak. Men taksidan savaraman, solay birdan keyin Ko'ch ko'ylakni olmay, hozir anam ukamiz qaytib qurbim darda. Keyin endi o'zingizdan olgan. Solay endi. Tas saldı, endi üstüne asfalt basışat do'stlar вообще. Круто. It's good. Awesome. Davlat. Читкати. Короче, asfalt basışatna acil kamaz masajır karşı. Sırtağına koşuya çıktım. Gazet prokat ko'ylakka borib, so'ng daha bir yerga o'tib kelishimiz kerak. Men qani? Nereye gidiyorsunuz? Solay ko'rish. Do'stlar, biz hozir Ahmedga soyga keldik. Men kruto bo'ldi. Nasıl yürüyerek hozir. Aslan dedim. Nereye gittim? Oy be. Oy be. Korku Ahmet Yasevi'nin alına geldik. Gelvatırık yani. Acil yerdi. Starca qaytvatırıq. Hem narıqda əpkiyim men. Çinə əpkiyim. Buday. Короче, dostlar. И bunu men уже başa salım dostlar. Короче, men koşuga chiqdim saat 7:30. И so'ng men koşuga chiqib, mana o'sha kiyimlarni olib ketdim, uni o'zimniki. His ya.
Men bir festival o'ynab bersa, men o'ynaganimni ko'rsata olmam mumkin. Biroq sol yoqqa borganda meni ko'rsatdim bolam. Avtobus bilan boramiz deb tur endi, bilmayman tag'da. Mashina men balli Короче, солай, men kiyinib edim, qiz boldim, voy. Солай endi. Maktabga jo'nalib, so'ng maktabdan solay borатын ekanmiz. Hozir ko'cha вообще одем bo'lib turibdi. Oh my god, жаңбыр жауады, короче. Жаңбырман өте қатты ұнайды. Мен қазір көрсетемін. Тамшы болып жауып жатыр, қарасаңыздар. Брат образымды көрсетейін дедім, вообще мен. Короче, мені шашымды солай түйіп алдым, әдемі қылып. Бишілер қалай билет салса солай билеп алдым. Макияж вообще күшті. Қазір же кететін боламыз, но солай айтшы. Мына жерде көп билеп ататайшы. Geçen hadi yazdım çünkü. Телефон үшке түдеді жетесен. Monya'daki filmleri hiç bakın Monya'daki filmleri. Yinesinden filmler. Dostlar, mening obrazim qalay ko'rsatadi? Men только ayna topam, so'ng ko'rsataman obrazimni. No, dostlar, mening obrazim nasıl? Короче, meni ayting da dostlar, ma'lumot qilamiz. Ay! Ölüm. Ortadan altı buluşlara gitti. Hocay. Вообще, dostlar, ulkenligini qarangizlar. Biz shu yerda o'ynaymiz endi. Yani bilamiz. Naskida bilamiz to'g'ri. Ko'rdingizlar, ulkan sahna kastroll yerda o'ynaydi bo'lamiz. Nima nada biz yer. Aytayım ekan. Bizning sahnadan yetib keladi do'stlar, вообще. Ulkan. Al dostlar, endi bizning maktabdan o'ta adimi bo'ldi bizga. Endi mana yerda bizning maktabda muzika aytdi. Asosida dostlar, muzika supirib turib, ne aytib söyleyip turman, короче. So'ng mana yerda o'sha jarim soat o'ynashlar, o'ta adimi o'yin dostlar. Bilmem, chiqadi. Men uyga ketyapman do'stlar. Endi do'konga kirib chiqaman. Все, do'stlar. So'ng men uyga qaytaman. Do'stlar, do'konga kirib ko'rsatib olaman. Uni ko'rsatib qo'ying, bilmayman. So'ng men o'sha yerda videomni to'staman. Mana qarasanglar. O'sha yerga qo'yman. Chatam deb. Короче, solay festival adem o'tdi. Javoblar endi chiqadi dedi. So'ng men уже ketyapman. Uyimga qarab, hozir avtobusdan tushib olib, o'zim jon qalajaq degan bor. Mayli. Allohga shukr deymiz. So'ng men endi uyga qaytyapman. Men de o'sha videomni to'staman. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Пока-пока.